for me mama kwaba ediba exposed GH. Exposed GH, yes, no Ghana and beyond. And that then a trendy, meaning your bear man with Timmy Guemuno, between the limo or Elikem Kwame, Amaga, so me Jimmy Branham with Nazia, Nano just a Ghana entertainment trends, and summer air trendy, social media trends. Then the trends in the air, then Abba. Aye, it's Legon Slip Quincy. Em say yes, they say sugar daddy see esa because what to mo say bebre e ware bebre na sugar daddy slave queens na be free system ni no na ebi musu wal na ebi musu ye de ebem video bi e trendy video bi na social media Instagram, Facebook, Twitter I a sugar daddy bi a eja to mo say we crowd your local sugar daddy bi because can na okita no beans na so Ghana for man aju mo ehunka na omo kun over this man na mai ankoye feri o man ye baako figure mbai wan patchon po amfaka na nko ene wonya mre ene oyi baako tu ka ni no de ye den odi ni tu kwase pa na esanse me pese hu se aha ye Xposed trend na ye nkofo ansem embepo ye tirim emfa ansem bre onti ahwefo nyamre yese subscribe share what I say I yankoni yankuhwe video ni de embra na ye ba wonu ya bema me ba be pepe nsem I am coming to discuss I am coming to go into details me ba be bobo nsem nim me ba be pepe mu bi kura to fun wansem wemu no ye beka ye nua ma ne de omo se omo de se omo ni bu omo be scan wo no kwa no mbeko nti yankombra de koba kusoti ya ebe kansen mo pa Hey! Sale, no pata boy. Where are you going with that? Sale. They be case men they know what they want. I didn't think America's men know what they want. Ushe video na papa upon say girls ni bi antokwa ni na o yiti ono pewo no de nako so that say anti ye nuamba mumfa we sebe emfa nhye men always know what they want and what they want to go for na say no bibisa o yanko krafo ye sugar daddy si ye future girls ye future wives si e na o ma fa ji abombo so they say girls yo mu kutumu se ba ko rent aso ena ba ko so hie sika pa e de akohwe ni nua ba bi wo hospital inti so ma mbo plane ya enko so tutumu se papa ya yakunu yi otua pa otua de mu oye den emu odin is Legon BIosdy they don't lose hope an o manu mbu o mo twe ensen ne bebia wo no eho no bebia nam ne gu no eho no mbekọ akodi eho no mbekọ eho de tumuze man yi se ni wa na bodua ye fite ye odam we atembe na wo kan man yi man yi ewo no ho ehye no ho pa itige yi luzugada na no dua be den ebebo no na no dua ne bebo no guess it mu se no ba ko
na kosu akuma ne mu ode emu achi emu ade tutumu se na man ne ye protection enye se opata gas ni po because anka wo hwem on normal occasion e also e bi otuka ne po ko no jam man ho but we yi ba ko ja ba ko sinchen che so tumu se ba ko akosu akuma mu ode ba ko ye favorite but I say nti so wo ja ni si wo de e be born nti wo yi ba ko sinchen no se maame wo na wo tra na wo pe na wo be ku ai ni mpanyifo yi de se akwete se yesu mema na ye dam no esi mpanyimfo no ye sugar daddy esi papa yi mu omo kire ye se ye mpesika ohwemu papa yi wo obi papa o obi papa obi grandfather na onfere se camera sini so na all fight over these young girls who are supposed to be ne ma ono ne ma girlfriends ne ma bebum fie so pa me sure baby na nso aho kire no o haw ne e wo Ghana yi ne ya Ghana ma omanu mbo omodwe because ye ma me Tracy Buache mo I miss Bell money if you so ne ga mama ye hu say slay queen sugar daddy life no ene e diskaba wo yere ho a wo benya sika bi ka bia den adem wo yere ho a wo benya dan bi adem nti I see woman fereshwe they don't feel shy when anke ye hwe videos bi say e young boy bi asika wa no kakra bi na bia girls e come because at the end of the day you pick one of them but there be entisa see akwa ye yen papa no mo na girls yi ku omo because o metia mo edi papa you be ko hwe mu yi oyobi papa wa wale ankofo ye den ati ni fi omo twen so oba be tua school fees I sika na buso I sikana I overflow inti bi mu nyane mpo so obetua ama Ghana fo ma na benya guom kotokom no ai na ekoso wo hwe comment na si na wo hwe video na obi tia se papa you want you eba na video ni ko twintwen ni na apa oyi ba ku wom no ye de ofa ne de ko pu a ai we a lesson to the guys omo kire say work for your money. Let's work for the money. Let's work for the money. Let's work for the money. We are brand here. Jeron ni pesika. E mane ba kun. Na wo ne suka dia. O meka twa se me nua bema. O tietie me. O ha me. Pa wo kwan baby na eden. Ne fa. Aha Xposed trends. Ne ka twa se Xposed trends. And sema edemu wo Ghana ye be ko fa eden abro me nua subscribe like na share ye be ko fan sema elkoso ai for notification bell no to and na ko ye na say edin sema elkoso wo Ghana be bremo nsemu mu odin ode ase ai unia be ma edin sema wa ye be bremo aye nua ma no yeso mo di adwea to itina yeso ye niamo a ye mfa mo serious no Ghana mema se men kan che ma no say se na mbegu ye ni ma se na ska na mo pa yesu ye discover ba pair ye discover mamu betiti ye se ye nwale mu we are not ready to marry mo betwe mo beko na sugar daddy si ebuade ni mu a na wi a mo di mani bra be si ye so ye nye ska na ye ne mo nanti kakra na we ka che say marry me no problem samba ya the woman starting nam sabi obofo obi ni mo no mo ye carry me we go, my father carry me we go, my husband carry me they go, Jehovah carry me they go, my husband house. When you were carrying yourself to your sugar daddies, now you want God to carry you to your husband house. To fear kwa ensida, yesu yenyeska, ebe pomoto dwe pa, ebe pomoto dwe pa. I gana mema na se kanti mo. Yasene, amini yamba, ebe se shia. Ebusiafo aha Xposed me amene obedi nkomo me di limo elikem kwame amega obetima frame effort na meje oso bye bye Onyadofo de ne wo haw de ne wo adwendwen de ne wo kodan na edan na wasie wie na wo penchensen papa de aboso anadan a wotimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things ebie wo mo ensem de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo so wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number wo screen no eso na ene wo mo endi eye kasubo sase wo madwuma so aninti no adansifo womo atum natural things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda